Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu abagabo 5 bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, 2 bagwiriwe n'ikirombe bahita bitaba Imana. Magingo aya iki kirombe cyahagaritswe by'agateganyo ubwo ba rwiyemezamirimo babuze ibikoresho. Leta ibasaba gufunga kino kirombe bagashaka ibikoresho birimo bote n'imyenda ndetse harimo n'ubwishingizi ku buryo umuntu uzapfira mwa kino kirombe nibura umuryango we uzahabwa impozamarira. Nibwo iki kirombe cyahagaritswe ku mugaragaro n'inzego z'ubuyobozi zihari, banzura yuko ba nyirwiyemezamirimo banzura yuko bagiye gushakisha ibikoresho by'abakozi ndetse na sirasi y'abakozi kugira ngo bagaruke mu kazi bacukure amabuye mu buryo bwizewe. Iki kirombero cyari cyarahagaritswe ku itariki zisanga ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo cyari cyarahagaritswe. Uyu mugabo rero cyangwa bano bagabo baje gupfira mwa kino kirombe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 5 2026 bagiye gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko birangira bitabye Imana. Abaturage batuye mu kano gace bavuga ko none bano bagabo bari basanzwe bajya gucukura rwihishwa, ntago ari uno munsi gusa bibaye, ahubwo buri munsi bajyaga gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, bakitwikira amajoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, dore ko babaga bagaragiwe n'abanyerondo bakabacungira umutekano, ya mafaranga bakayagabana. Umukire witwa Ndamage uturuka mu mujyi wa Kigali babaguriraga ano mabuye yabasigiraga avasi ndetse bakacukura amabuye bakaza kuyamuha mu gitondo nawe akayatwara akajya kuyacuruza. Nayo niyo makuru abaturage batanze. Inzego z'ubuyobozi zikihagera zasanze abaguye mu kirombe bataravamo ndetse babuze n'inzira ikirombe kifunze. Ese hamagarwa imashini y'ubutabazi icukura, ngira ngo izi mashini z'abashinwa murazizi, no imashini binini nibwo bacukuye kubakuramo gusa babakuyemo basanga bitabye Imana. Nibwo haza imodoka ishinzwe gutwara imirambo ihita ibatwara. Rero ibi ngibi byabaye ku iki gicamunsi, byabaye bitunguranye, ariko abaturage bavuze ko n'ubundi bano basanzwe bitwikira ijoro bagacukura amabuye y'agaciro. 3 bari bari kumwe birukasi baburiwe irengero kugeza magingo ngaya ntiwababona, baburiwe irengero. Abaturage basaba ubuyobozi ko kino kirombe cyazwaho cyangwa bagishyiraho umutekano, pana abanyerondo hagashyirwaho nk'abasirikare bakajya bakirinda, kubera ko ngo abanyerondo basangira amafaranga n'abantu bacukura amabuye y'agaciro bakabemera gucukura. Ariko haje inzego z'ubuyobozi zifite imbaraga zitanga n'umusado uhagije, nta muntu wakongera gusubira mwa kino kirombe, kubera ko kino kirombe kimaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi cyane. Abaturage bo barasaba leta ko hashyirwaho uburinzi bukakaye cyane. Imiryango ya nyakwigendera yasigaye mu gahinda n'amarira, bivuga yuko barya garuka abagabo babo bakoze maginganga bagiye gusigara bupfubyi, ntacyo kurya bafite, abana nta myenda yo ku ishuri bafite. Ariko bino umuyobozi w'akarere ka Kamonyi avuga yuko ari bubikemure, agafasha uno mugore ndetse agahabwa ibikoresho by'abana ndetse n'ikibazo cyo kurya nacyo bakagikemura. Uyu mugore mu gihe arimo arira atakamba, itangazamakuru ryahamagaye umuyobozi w'akarere avuga yuko agiye kubitaho ndetse akareba uburyo ki bakwiga n'abana bagasigara mu buzima bwiza. Kuba papa wabo yitabye Imana, igihugu kigomba gufasha abo ngabo, abaturage nabo igihugu. Bamwe mu baturage bakora mu kano gace bavuga yuko abagabo benshi bakunze kuza gucukura amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko, bityo nk'uko abaturage babivuze imbere bavuga yuko iki kirombe cyashyirwaho ubwirinzi bukomeye cyane. Ngayo nguko rero abapfuye bajyanywe gukorerwa isuzuma mu bitaro bya Kacyiru, no bajyanwe. Iki kirombe rero cyahise gishyirwaho uburinzi bukomeye cyane, nta muntu uzongera kujya gucukuramo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ngaho nguko rero abaturage barashimira meya w'akarere ka Kamonyi kuba yahise akora ubuvugizi, akahita haza abashinzwe umutekano bakaza kurinda kino kirombe mu buryo busesuye, ku buryo nta muntu uzongera kujya gucukuramo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko ngo ahaburire ubuzima. Reka tugaruka hano mu mujyi wa Kigali. Hano mu mujyi wa Kigali ku isoko rya Nyarugenge, parking z'umujyi wa Kigali zasubijweho nyuma yuko abaturage bakorera muri rino soko rya Nyarugenge barikaramye yuko izi parking zibafasha muri byinshi, gutyo kuzikora kitaba ari igisubizo cyiza cyane, bizatuma ino miryango ita agaciro. Umujyi wa Kigali wanzura yuko izi parking z'umujyi wa Kigali zigomba gusubizwaho vuba na bwango. Ubwo bari bavuze ko bagiye gushakisha andi bashyira parking, byarangiye habuze, birangira zino parking bazisubijeho n'umuhanda wa bisi Honori nawo uraboneka. Bivuze ngo ibintu byose ni amahoro, uretse moto zakuye mu mujyi wa Kigali zinagwa mu bishingwe zikeneye guparika, zijya guparika Dani Town.
ngayo nguko rero ayo niyo makuru yumvikanaga mu mujyi wa Kigali n'amakuru yumvikanaga mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Reka nongere mwifurize umunsi mwiza, nongere kukubwira ngo nimba utarakora subscribe yikora ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde. Thank you so much. Nitwaga Kidasamura